باش دماوه خوش دماوه گش و دماوه همیان بخیر به از مزگین خان دیسا به دنگ رنگ و به همی هبون و به انرژی که کم مخابن همبر و ما دنگی ما ای رو به سپانسوریا سره رنتکار دیگه جوه جبو کریکرنا عربیان ناونیشانه که به باور اوله و gelek şeyle alikariye jî kargeheke pêşketiye ez teqas pêşniyarî we dikim. Îro biçek enerjiya min kêm e xwe baş hês nakim. Sedê mavê ez bawerim ez jerdayî bûm. Ji derve xwarinê nexwin pêşî ve pêşniyarê bikim ji derve tu tiştekî nexwin heya ji destê we tê li mala xwe bixwe. Xwarin ji derve hat xwestin min xwar û ez jerdayî bûm. Me dikir nedikir nikarîbûm bi atema serişê xwe her wiha gelek şevek nexweş bû. û ya xerab ez jerdayî bûme ez newêrim ji dayîka xwe re bêjim min xwarina derve xwariye ku ez jerdayî bûme. Çimkî gelekî bi mir şer dike ji bo vê tiştê. Dibe ev çi bi te hatiye? Ez jerdayî bûme ez newêrim bêjim ez zanim sedam çi ye. Ez dibêm nizam qey ji germa her wiha yani min newêrî bû bi gota ku min ji xwarina derve xwariye ez jerdayî bûme. Çimkî wê gelekî li ser seriyê min bipeyviya bawer bikin nerehetiya ku wê ew bi pêvê xwe bida min ez jerdayî bûme ew tişt nedida min. Welhasıl bu qans ji destê ve te ez bawerim ez ji germa jî tesîra wê jî heye. Tiştên hênik sivik û tiştên ku li malê çêdibin bixwin. Ji xwe wê xwarinê jî her kes xwar lê bi tu kesê tişt nebû. Bes ez di bandora wê dema. Yani ev nan bandora xirab li ser min kir. Çixwe bêsuûdim. Na ne bêsuûdim. Betal dikim gerdûn. Mi tiştek ewlo negot. Ez miroveke gelekî bîsuûdim belê wê ciyana me de her tim tiştên xweş diqewmin. Ez miroveke bextewar Divê em tim tiştê û peyamên xweş bidin gerdûnê hevokê xweş ji hevokên xweş bikarbînin derheqê jiyana xwe yan ji mirovên hember xwe. Da ku hikm û bandora peyvan ser jiyana me gelek mezin e lewma bikan ji destê we tê peyvên erênî bikin û peyvên neyînî nekin. Belê ez îro dixwazim ji we re behsa dîwana mela û melayê cizîrî bikim. Çimkî mela ji bona min gerdûnek e. Bi rastî dibêm gerdûnek e û ez dema helbestê wî ve dikim. Bes ez û helbestên mela ew çîroka ku di helbestên xwe de behs dike. Ez dikevim gerdûnekê din. Lewma mela yani ez ji dîwana Kurdî gelekî hez dikim. Lê melayê cizîrî ji bo min tişteke din e. Tişteke ecîb e ya. Ez nikarim hestê xwe bînim ziman. Lewma min got ew qas ji bo me bi taybet û qîmet e. Ez dixwazim beşekê ji bona wî û ji bona helbestê wî û dîwana wî amade bikim. Navê wî yê rastî li gor tiştê tê zanin Şêx Ehmedê Cizîrî ye. Biborin. Tê texmîn kirin ku di sala navbera 1507-1640 de jiyaye. Li bajarê Cizîra Botanal Kurdistana Bakur hatiye dinyayê.
وی لمدرسین جودا ین کردستانی خوندیه و بوی عالمه کی مزن باناگاهی دیدم ده دبکو نراستیجی چوتیجی هبن ببورن لگوراگاهی بردستایجی وانا بوره پارو دکم لو ما هبه کیماسیک آنجی تشتکه لیزه دکر هندکارن دی شروع ویا دویا دیار بکن ملای جزیره دوارن وکی فلسفه تصوف ادبی تصوف ببورن ادبیات و زمان ناسی ادب سپوری خوبو او یک جهل بستانین هری مزنه ادبیات کلاسیکا کردیجی ته حسباندن شخوه وی بزمانی کردی عربی فارسی گلک هلبستان جی نویساندی هلبستین وینه برهماویا هری نافدار دیوانه کمک هلبستین وی پکته دیوانا خود لسر اوین ایرفان خدا و مجارین فلسفی نویساندیه هلبستین وی به شیوازا خویا بلند و بکارانینا هنرین ادبی تیناس کردن یا شوه از باور من همه ازن لی بس دیساجید خوازم بوره پارو بکم لسر مرناوی جی لگور هن چافکانیان ملای جزیره بریا مرنا خواه خواستی اکولوژی هکی بلند به وشارتن پشتی مرناوی جنازه ویل سرچیایی که هاتیه وشارتن و گوراوی بوی جیه زیارته هنا از نچومه انشالله خودی بکن نصیب هیزا هلبستیمی تی گوتن کد دما ملای جزیری هلبستین خود خوند خوزا بیدنگ دبو داکو گهداری آوی و هلبستین وی بکن یعنی اف چه نشان ده یعنی هلبستین بس نل سر مروبان لسر تواهی خوزای بان دورد کر یعنی وفهم کرد چما از دویم جبونا مگردونه که لسر اویناوی گلک چیروکنه تیم بس کرن هنک دبیجنه کو ملای جزیره اوینداره کچکه بناو سلما بویه گلک هلبستین وی اوینی لسر و اوینه نه لبله اوین نگیشتیه مرازی خو و اویه سدما کو هلبستین وی اوینی بیتر به ایش و حسرت بن لباس دایکامن به وی شکلی بحث ند کرد دایکام جی براستی سر جیانین اف کسین وکه مینا ملای جزیره احمد خانی آنجی کلاسیک پرتوکیوانی کلاسیکین دیوانی کم زده خودی آگاهه چونکه اوش که گلک شواندنی حزد که دایکامن براستی جی علمه دوی وارده گلک هیه از دوی وارده و پیروز کم و از وکه مینا که کش خوره دگرم یعنی براستی مروه که تیرو تجیه درباره کسین کو نافداری ده دیروکه ده جیانوان ده بویار و چیروکین قومی ندن ده واندستانین کردان درباره وانا ده گلک آگاهی خوش و چیروکین بالکش ده باوی هنه از او خود بر خود دیدم که از دویم و جمره جارنا بحث که از خوازم دنگی و قید بکم چونکه بس هنک تشتی بحثی دکه لطوتری من نبیستیه از او کالی کورنی جد که من درباره وان دنا گیجم تو آگاهیه دبیجه دمیم بریده کالکی من یعنی باوی دیام مله بویه کتاب دبیجه نیوان کتاب وکا کو هم دکارم بیجن یعنی تشتی کو وان برهمان جوان خوندنه و تشتی کو کالکی من انوی خوشی ورده کرد دیام دبیم مجوانت کو کتابی وی هبون لی بس اف نوکا کو تنی بکتاب بواتیا کتاب کردن یعنی او تشتین جرد من کتاب گلک آگاهی آگاهی من بنگهی وان خورد و آگاهی برفره دخودت حواندن لو ما دبیش کتاب ام فیری وان بید دیامجی گلک شخوندنی حسن و مدبید کتاب باوی خو متن دخوند والحاصل از دکم و ناکم ناهی لدنگی و قید بکم دبیجن نخیر جارنا بدزی اسنک تشتا قید دکم و لبرهو دکم لباخوه ناخوزم وان دابن فهم ناکه از بیجم اف تشتین بحثید که گلک تشتی بقیمت جبومه جبو کردا جبو دیرو کامه لی مخابن از دکم ناکم پینی کارم بدم فهم کرم بس بدزی جارنا قید دکم والحاصل تشتی درباره اوینا ملای جزیری دجی دایکام بحث دکه دبیجه کو ملا
دبهن يعني لجور مروفين جزيرة دبيجنا ملاش دليخو دخه بوكا جزيرة ميري جزيرة لجور يعني لجور فيت تشتيجي دما كو ميري جزيرة بيد حسه شخوي سرگون دكه لبس دراستيه ده مجارنا اوه دبیجنه که بوکاوی خانمه که گله که نورانی بویه گله که خدا پرستان بیجن خدا حز بویه و او خدا حزی نورک شوقک او بدویه خدای وجیویم بیجن دما ملا لید نیره بس نزان مروفین وکم ملا نبچه بدل دنیرن دما ملا بدل جبركو بدل دنيره او نورا بس هركز نابنه لملا دوجه او كچاد دبينه و دما چاو وين نوره و عشقي دكوه و عشقا الهي دكوه خوان داد که و هل بس دنویزه يعني بس اوینا کو ملا لسر هل بس دنویزه نه اوینه که مروواهیه اوینه که الهیه yani işte dayken bastıke evet. Peki mela süte sürgün kirin dibin li cezire با و باران و فرتونه مولت ناده چند دم وقت در باست بجی افتشت دومه لسر سونه مروین جزیره درن با میر دبیجنه اف نابه تقز اف جبو خاطر ملایه دوی توی بینی یا نا امی هلاک ببن و امی لبر اف توفانی بچن والحاصل ميري جزيرة جنوه غازي ملات كده بي وره ازي بوكا خو بدمته هفجيني ويجي بيكي قبول كده بيجن يعني ما دام يكي وكملا قبول دكنكو دبيجن وره امي ويجي بدنته دما غازي ملات كم ملات جزيرة وفيكي بويرة بارو دكن ملا ويتشتي قد قبول ناكه وبس دكنه دبی ملک خو بوکا میره جزیره ملک خوشی هفجینه و یعنی لاوی میره جزیره دخه بنی ملی خو و بوانه دمشه دبی جا تو کره منی تو جی کچا منی قد نابکو از بچاوه کشاش و غلط لتبنیرم و مقد ننریش دبی تشتاکوش هفجینه کچکره دبی جا تشتاکو مد هفجینات دیه نورك إلهية عشقك إلهية بس دوي تله بجينا خواه قلك باش بنيري وقدر قيمته بزاني بيم تشتيكو از عاشقي ويما او أذينا او نورايا بس نسي ماياوي ونجي اوه بس او عشقايا اوكم بعشقي دخه ودوي حرب هف شا وبختوار ببن لي تشتيكو از لسر هلبستا دنويسينم عشقا خدايا يعني çok az rast ne rast ev mijare kedin ne bas çiroka ku diyamiji jmara bahs dikir derbari melay ciziride ev bu hezaviya kerametiş gelek xurt bu melay ciziri keramat buji yani çavkani bahsa heza keramati vi bi şekli dikin yani dibejine ku dikari bu bibalinde و حیوانان را باخوه و جوان فهم بکن اینا فقیه تیرانم بیشن زانه بوناوی لگور چیروکه که روژه که ملای جزیری لبرچم دیجلی رونشتیه و هلبسته نویساندیه دما کو هلبسته دخوینه ماسین دچم ده درد کون سراوه دا کو گهداری آوی بکن اف چیروک نشان ده کو حتی حیوان ده آوه ده جی جه هلبسته بی باندور دکن باندور دگرتن بگورن ملا مروفه gelek پیروز بو yani gelek به قیمت بو ایدی او چون مروفین مکوان هوتین تگوتن که ملای جزیری تگیلیه که نزیک بمیرن جزیره را هبو جارنان شیره طالبی دکر بریکوی سرگم بکه میره جزیره gelek جاران بویره دشیوری لی ملای جزیری تم سربستی آخوه و سربخوابون آخوه ده پاراست ندخواست باندوره تو کسی ده بمینه تو کسی yani خو ندکر تجاری شیور من دمیر آنجی بوی ناوی ندخواست وره بناف کرن yani ام جبر فهم دکن
مرۆڤ نەگرێدایێ تو تشتێکی بە چێترە ji her tiştê hez bikim lê xwe nedine hêlekê li gor nerîna min ev e evîn li gorî min dibe ku mirovek be dibe ku dayîk be dibe ku bav be xuşk be bira be kulîlk be pirtûkik be an jî stêrkik be li gor nerînê tê guherîn li gorî min mirov dikare evîndarê gelek tiştan bibe weke dê û bav weke pirtûk ez dikarim bêjim ku zana evîndarê gelek tiştanim ez evîndarê dayîka xwe me ez evîndarê pirtûkê xwe me ez evîndarê helbestên mela me ez evîndarê zimanê xwe me welhasıl bi vî şekliya ez dikarim rêz jî bikim hemî ciyê wan ji hev cuda ye lê bes evîn e ez dikarim bê bêjim belê li gor dilê min zêde pêk neçû belkî ev bername çimkî ez piçeke nerehettim biborin dixwast ku ez hîn tiştên xweş û geş bi were parve bikim behsa çend mijarên ku di jiyana xwe de jî pêk hatine weke mînak ji were bikim lê bawer bikin îro ew qas taqet û hêza min tune lewma lêborîna xwe ji we dixwazim hêvî dikim we eciban dibe û min acizî nedabe we bimînin di eşq û evînê bimînin di xêr û xweşiyê bêkêlîkê bi xatirê we صباح الخير خانا من شهي شيرين زبان من صباح الخير خانا من شهي شيرين زبان من توير حوروان من ببد قربات جان من تعالى الله كذا تتو شوي شيرين صفاتي تو نوقندو نباتي تو يقين روحو حياتي تو حياة راحة جانم صباح الخير يا خانم وربينا يا شباب بينم